kubor baman kesngi awan lam shipi da undang yalam news. Wan pensyai uwe urang ba halar ke jingja aksiden kablaja khatsan trik naiweng arajat apsau. Uwe urang ba ubala sakhi badui ya ke jingja aksiden ha khatsan trik naiweng arajat apsau. Ubom kwa ban pau kerteng. Ubala sakhi badui ulawan sakmat ban pensyai seklat patai kubor leng ba ka phone call. Ula yathu baha katei kapor katba udang ap yo porlok ban lang sa kasiri blossom. Ula yathu baka jingja kablaja ha kapor san steng janmit ha kabalakan no batanra kakali security jong menteri ketanat jungokai pertai uba po lengdo. Ha ka jingi keren bodu ula yathu baka jingteng kali ka jurba lawan ki kali jung he sorkar balasan ran lan dai kali pulit. Ha katei kapor lawan kawe ka thuk kababut nadin kabalayale ban kini nakmat kitei ki kali senran jong ki he sorkar layo i buwei upulit ularakti khnang baki thuk kenom tur henry ulayethu baki thuk kala tur bet bat namar kajingtheng kali kala pensukino yunong nya kali basenran yik he sorkar bat dei hakane kapor baki thuk kala letenra nakatayar din jong kat kali thar nakaliang jo nong nya thuk umna shu bantela kam ye thuk kala poi hakwe pat kaliang bawan keu persya ye kali hakum ka tekapor kawi kali kabuan keu nasharum kala tenra ye kate thuk bat kala feedback une unong sakhi ulayatho ba omdei batenra ka kali pulit basenran ye ki he sorkar henry dei bakasha tenra hakwe pat ka kali kabalayo ro ban feedback na kate ka jaka kawi pat ka jingen tho kabami halor kate ka khubor hagi social media ka jingkam kani ka media ka bakan tho yo menteri ka tourism henry la rapet mangi ye caption ka batai sai bakanik escort car kadai ka babot om ka belam katkum ka jing e jingi hagani kesngi na ka kali umenteri syek kali escort la don lupa haru san nendru teli ki kali hapdeng na kata kadau nyimla ban syukeno yo menteri ho nyakta ka mensim bando yo perdo prasnam henry na ka jing penher palat jong kani ka thuk kalai tenra nadin jong ka escort bat hakajing bomla telakam shu unongnya arsaka ulale shaka wrong side bat kala tenra ya kali kabawan nak opposite ni nam marpersha na kata kadau shwa banjirong sturi ngakwa berbensha yak e kapalaja ha kate kasngi omdei bangaya sha ya kita ki high level ulong henry ngashukwa ban pensha khnang baphin ya sothu yak e kapalaja ha kate kasngi Banyo iki kubor baman kesngi subscribe ka channel undang yalam news. Kumle shibu.